Kakve divčine. Sad se to stavljaš ovamo, majoneze, školu. Da, nemoj najlaziti više tuda. Majoneza. Ajde, kao ovdje ovoga. Jelica ja, banka. Ja ga ti. Ubij ga, mali. Pomoj ti ja. Sad šute, snima, bolim. Loboja dana. Prvu postavu igraju Loboja, Danijel Žilić, Davor Bojka i Anđelko. Krenuli su igrat. Da vidimo. Out. Vodi je Davor Bojka. Dodaje Loboja gubili. A ove ti tri. Kako ove ti tri golmana? Ne moram ti je Janus! Čekaj meni! Rok, tako će ovo više snimati. Ćemo mi kući. Imam taksi u njih. Martin koji? Mana Martin. Ja sad idu. A još ti... Pa malo strujica, on će nam dati manje, da Marko i poće nam dati nam strujica.
Ko ste? Kako znaš? Ne te pućem. Ne ja. Koji dođe po tebe? Ne ja. Koji da? Sad će Pa koliko sati? gdje vi? Sve ti znaš ti koliko je tu sati? Ne mogu sad snimam. Već je 5 minuta i 30 sekundi prošlo od kad oni igraju. Umalo gol. Idu, hoće li zabiti? Ide, Vitinjani i ne stiže to obaj. Čem je kućno? Nemam pojma. Taj mutno ovako. Nula je. 0-0 je Vangor. 0-0 je, govorim. Vodi Davor, Bojka, puca Davor, ništa. Ma, ti jebem ti roga. Ti što na dojti? Najbolje čovjek igra. Ko, Davor? Kad časna dođe, ne zna. Ajde, golfra! Kad dođe. Ja, beraj, kakav ste mađeri. Vodi Anđelko. Dodaje Davor. Vodi Davor. Dodaje Oboji. Dodaje Žilču i umalo gol, ništa je. Koliko traje? 0-0. Kako da radiš? 20 pola minuta. A mi smo ga podesti. Nismo. 12 minuta do poluvremena. Ja ću na pivu malo više braniti. Ne, znaš kaj ćemo. Polovrijeme ja, polovrijeme ti je gotovo. A smo one drugo ne brani. Ja drugo branim. Ruka je bila. Drugi akumulirani prekršaj za ekipu Gračine. Ja mislim da reći igrač ne sviđa. Imamo ovamo jednog što ga boli noga. To je Heleni momak. Marija Žilca da ljublja u vrijednu zovi.
Ehi, Cuto deve essere stupido, 4 minuti. Vidiš šta je. Evo vidiš imamo mi s kime. Daj nemojte sad ovdje noda ispred kamere djeva vas ovdje. Za nas 4. Koliko je? Za nas. Za nas je 0-0. Je glavno. Jeba 0-0. Dobit je naš, imali su više prilike. Ko ono voba, jel malo nije guđa. I danas. Dano mogla ovom robom. Anđel kako nije. Tu se ide njano kao na prvo vrijeme. Ide njano lopta, ide i mali onak kapetan ide. Ja da onaj malo ga šutne u mene polja. Da ga ti malo šutneš i on tebe poda. Ja ga mislio šutne. Hoće li bi go on? Neće. Podaje naši. Aj, pušta ovo. Puštaj! Dobro. Ovo je malo. Kako već njima vidite? Kako ne vidi? Malo približi je lobaju. Pa ne mora se više približiti. Pa dobro i se nam prva utakmica. Šute bole, ide. 8 minuta do kraja prvog poluvremena. Kako vidiš? Vinko, hoće li ko doći? Ovaj stav kod mene ide. Aj, moramo mi s tobom. Pa jedem s kime. Dobro, s kime će da ide? Možete pješke, besplatno. Ko će tebe doći? Čeć. Eto, potraćeš mene, zvoniti. Idu, prokreću. Pa Barbar će... I Barbijerio. S kim ti? Barbar. Evo i Tomija. 1-0 vode naš. Je majke. Zabija ga lovu, ja dodam mu dobu. Dobit će Dobro, naš. nam je prva utakmica. Jej, nemoj prvo da sliku reka, njima je ovo druga, treća. Baš ta druga, treća, ovo im je 100 ta rok. Tori već misle dana više treniraju od nas. O, kralj. Nisu isti. Nije, oni više treniraju. Trener je rekao. Onoga vidiš go. 7 minuta do kraja poluvremena. Da nemoj me trest. Vinko, ne skidaj gaće, Vinko, ne skidaj. Aha, ješ, Pedar, jen. Ajde, evo. Prvi akumulirani. Prvi akumulirani prekršaj za Vitinu. Ja gledam, neću ovo televiziju. Ajde, Davore! Vodi Davor, dodaj Anđelko i umao. 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Ti sa sirom jel? Jel ti? Sa sirom? Koliko je hvatilo su? Tri manje. Ja, dvije ono. Vinko još salata stavio. Evo, čija ovo što? Moj. Ne, dvojče. Ne bi. Ajde Anđelko. Dodaj Anđelko. Izišao je Žilić, unišao Ivan Barbarić. Smota i pol. Gdje Ko je si? ono? Vi bojke. Znaš ti da ne možeš ove koje strane? Vidi, sad ja upravo. Vidi. Ne možeš ove.
5 minuta do kraja prvog poluvremena. CD plazma. Barbar, Čidman. Eno Pere igra. Mali, još god. Ne, ajde. Dobar tek. Dobro jutro. Kako ti možeš koje spavati? Out. Korner. Koji? Tamo za ekipu Grljevići. Oni. Grečne. Evo trenere. Marce! Aj kupi men. Ti pino, jel? Aj molim. Dobra, pašće. Ali već to ti ide. Ovo je trener Milan Vučić. Evo ekipe, bitno ulazim. A mam nas ide. Ovo je Tomi. Ovo je Čunga. Svi idu sedmicu. Jesam. Hoću ići. Ali gledajte, svi jedu sandviče. Volam prce, ja sam Marije da ga ne Jebote ti. Gdje je to? Da mora biti. Bolan zeban, to je moj mut. Evo Pero. Pero. Jesi ti to? 3 minute do kraja Kako ti prvog. daš? Lijepo. 2 minute do kraja prvog poluvremena. 2. Naš slavni golman Nikola Gavran. Bolan kuva suda, ono me je rastijeli da smo mi kupovali. 8-0. Ne zna kako će ti podijeliti. Marko mi je dala. Pa me ne treba, to je. Evo ti palje mojte. Vode igračine. Ide lobe, puca i umalo. Još minuta da kraj prvog poluvremena. Minut. Ti nemoj sve. Bravo Pero. Au za Vitim. Pan Pero jedan. Ne nađe tu. On je Serna. Gdje je Vučić. Koji Vučić? Evo, Na Pere. Kamerman. On igra protiv... da ne nema. Znači koga ne igraju? Da rezi na ulicu. Grač. Obuka kada Opredi ga! zazio. Idem tamo malo pogledat one
Hoćemo ići tamo dok oni na klub pa da ih predstavimo. Prvo vrijeme zaustavi pa ponovno. Koliko ja hodim? 3,5. 2, 3. Drugi je akumulirani prekršaj za Vitinu. Sada ti smiješ utrajiti tako dugo usta. Evo Peru! Jebem te, Pero! Jebe svog teta. Šute malo! Odali ti tamo da je Peru. Domaći. Domaćinove kuće, evo bobka ispred kuće. Indirekt. Pa kako? Kako su nama dali još jedan godine gore i stane onda na prvu stativu, on neće. Ja sam zna da je preskočio i on pucao. Nije nego Valentine kriv. Što je onda driblo? Ja sam mu rekao izbio aut. Ja sam jednom čuo. Ja sam uvijek izbio aut. Evo promašaja. Promašaj. Da ih bacio. Gotovo prvo poluvrijeme. Pedek tjuga ćemo. Isa svima. Jel? Je. Prekini sa poluvreme. Nemoj prekida, je. Da ne prekidam. Mare, udarca ples. Kamer, molim se. Oni gori napravili, bacaju mi sandvići ovdje rute. Oni gori. Pa ja došli vam. Evo gola! Roga mi ga obrano. Jel li snimaš, jesi? Ajde ime sad. Ajde, trenu. Daj sljedeći. Malo se ne izbri. 8-0 izgubili. Dobro, prva na ruka i plazma. A nismo trebali to. Ali ja pitak. A nema, ovdje zato što nema ovdje pojma niko igre. Govori, sad trener govori, najviće drugi put će vas vidjeti na dog. Balovki. Ima sve. Ne, mi mlađi ima, jel? Ma, Ljubuščan, oni Grljevčanima. Kome? Izvidja, oni... Grljevčanima. Grečnama. Ja, Grljevčanima. Grljevčima. Ajde, nek... Ko? Dobit ćemo mi vas bez njih. Vidćemo. A samo meni krivo što ne moram igrati protiv Ljubuščana da vidimo šta je si. Šta će, Balan izgubilo od nas 12, 8 i još govore dobar vam gol. A golman nije Ko branio dobar vam je golman? Nije branio ovaj što je branija sada. Dobar vam je golman. Oni Merkurijalkama je zeleni. Kljaj. On je branio 8 golova. I on još govore dobar vam gol. Ovaj vam je, što vam je danas branio, on je bio dobar. Čovjek brani. Mi prvi put pa izgubili to. Koliko ste vi? A? Mi još na jednoj izgubili. A dubli se vi put na tenani. Koliko ste vi utakmice igrali, koliko su nama ovo prva bilo? Nismo igrali utakmice, ja već... A je kad vam igra David? Nije samo do tada. A ne, nije. A što je da je igram? Koje ste vi godište? 2000.
Izvaću nas. Pa jedini sam ja, pa vam vidiš. A da igra Mile, da igra Mile Matić, bio... Mile Matić Željaka! Neće on tebi kako zla. On je, šta mu čeća restoran? Na mostu. Mile 2010. Evo našeg slavnog igrača Fiće Barbar. Možete malo probiti sok. Da slika evo našega slavnog igrača. Ojoja! A Marija Žilić je najveći lider na svijetu. Jeste vi snimali? Nema većega. Evo mi. Ko je ono u prvu? Ja mislim da ovo. Nije niko snima. Moja govore da je snima. Ali stariji će naši dobiti, vidiš. Mi smo dobili starije. Pa vidiš. 3-1. Na to, evo sad oni onda vode. 1-0. No dobit će naš. Drugo polovrijeme počeo. Što Davor dobro igra. Sati 26 minuta. Kako utakmica već prvo polovrijeme završi? 20 minuta si igraš. Idemo i mi Unić, igrat ćemo s kameru. Nisam nekako na ovo igrao, što nije. Nekako nije, drugačije nego na. Što? Drugačije ono. Pa ovo ti je tebi. Ja. Pa da li skuži. Ali nije meni baš ovo. Ma nije. Što mi izgleda, padne još nešto ništa biti. Nije ovo tepha, ovo je nešto drugo. Nije tepha drugče, a malo Nešto drugo, da je tephi sa savolom se kako pakon. Ovo je zalipljeno zapad. Pa ja. Ljepilo ono, prilipljeno po podu i onda novo se stavi. Je peder. To je naša. To je naša. To je naša. Ovo, čija je ovo? Trenera. Ovo nije baš, ovo je trenera. Dadi ovo. Nemoj da. Dadi. Ajde tuko. Bala, razlit ćemo te gore, bolje će šuti. Malo je bilo boksa pa onda nismo mogli snimati, prostite. Ban, ko se će biti? Nije. Slaven se nakupio ko prangijam. Zato što se ispanio. Vodi Žilić, Daniel, moj brat. Ej, ko će od vas snimat? Ko će od vas snimat? Ne da snimat. Aj ti, Loboja. Pa minjajte se sad kad bude. Aj ti, Ivo. Šta ću? Snimaj njih. Aj ti. Bravo, Živ! Ali ste snimija moj gol, mene vrgane. Koliko je prošli trener? Imate 3 ako mogu. Ja sam iz prvog konta. Nije bolo.
Kako prije 3? Nije 3, bila 2 imaju. Ti si Davore, ti si trojica. Bila 2. Bravo. Koliko je trener to? Desna puta me skrši ništa. Ajme, meni majku, moja šta uradiše? Vani je dira loptu, ovoliko. Šta, promaši? Haruk ne zna. Vani je dira loptu, prči. Sad mora ući igraš loptu. Trener, ovoliko mu je lopta vani bila. Ne dira ruku. Aj snima, aj. A jebe. Aj, molim, taj. Neć, ne dajem se. Aj, ja špetim. Snima. Idete 2 na golmana. Ajde sam! Da vam straš lijepo. Da nam kao zgubri. A šta će? A ne mera, nije. Da, barem nek se kominja. Beri se! Ajde, trojica! Kaj ga uvati. Lopa je druga! Makni grba, Ante glavu. Ola gura ga, stalno gura ga. I ovo cafa! Pa gura ga! Ustan! Isuse, ustan. A on je ruku, on metar van dirao. Kažu ti, samo ti je ispunja boksa. A, ispunja boksa. A ovo uvijek je uzavljeno. Amo! Golmane, šta je ono golmane? Pojedi ono loptu, uhvati jedno na prsa je prije. A on je pust. Ko gađa? Kako ga Ostaje ovo. Ma izašla je! Faru! Ma izašla je! A šta igra? Ima tamo igrača, tišina ovdje. Pa ništa ne pokazuje. Davide i Razvojna pokazi. Ajde, se ovako minjo! Igraj. Reci Barbar će bu. Marko, igraj. Barbar, ne malo bu. Ajde, vi tamo izađite. Realizirajte, vi tamo ja ne vidim. Hvati se pucanj, udari ovdje, on ništa ne. Još 5 minuta! Pitajte time out, podova govori kad imadete priliku, pitajte. Trojica ste! 3 na 2! Ajde, Adjem! A ne znam gdje je to. Pola ruke mi je trnule, ne snima ni 5 minuta. Da, ja ću. 34, još 6 minuta. Šta? Kako trener reče 5? Biš ga vraniš samo. Šut! Nazad! To Anđel. Našo! Deli se brani! Maksa majmuna jedan! Brandens! A deli!
Gavran, gdje snimaj se? Da, ja ću, aj nastaviti. Koji je rezultat? X. X, ja. Nemamo da igra, ja. Crveno. Vlado, makni glavu, Vlado. Vlado. Makni glavu. Pa nemoj! Pa snimaj utakmicu. Time out je. Anđelka ćemo snimat. Anđelko treba se u zube tamo razbiti. Ovo će da ovo što stavim na Facebook. Što smo mi dolazili kako Vlad? Čekaj, neš mi. Ja idem ću da ga snimiti. Vlad se vidi pača. Koga je? Evo Virodova. Daj, bala, nemoj da. Rodo, lopta ti je metar iza crte. Oni... Četvrti. Pa skinu jednu. Pa ne snimam tebe, snimam gori golmana. Pa dobro, Sad vidim Vlatka. evo. Snima, ne njih. Anđelko. Anđelko, makni se, Anđelko. Ajde, Tabore. Ajde, Živču, minutu. Koliko je to? Minuta. 38. A minuta dnji. Reza, sad pazi, izbijaš to možeš. Obrana, obrana. Neka njega onda, loba, neka kraj. To Denisa, malo. Gotovo. Još Ivane, naprijed stani. 4 sekundi. Naprijed, ljudi. Daj, ben ja. Neka stane. Prekinut ću, bo znam, daj. Nemoj odmah prekidati. Ostavi. Snimi, bala. Sad 1-1. Dani. Loboja. Sad će nas dobro zadnjih 35 sekundi, vidit ćeš. Mam Anđelko, mi kući. Kući. Nije ruka. Pusti ovo. To Denise! Ajde! Šut! Penali! Roda, dobit ćemo i ja. Sve ti men da snimam. Ja snimam. Denis. Dođi malo. Snimaj da ostaje malo posle penala i onda prekinem košku. Znam. Nekaj ti snimaj. Drži ja, drži. Ovo je presluša. Gavrane, nasmij se. Oj. Seks boj. Debo, jebeni. Vlado! Nije! Denise!
Ma jesu mi meće da mu gledamo. Dao bi intervju i da to ovaj utakmica bila ekstra i Lobo je odigrao najbolje što može i svi su pružili najbolje što možemo. I crkli smo na kraju. Ja bih to bio dobar. Možete damo na prvi put sa penal, zabit će ga 100%. Pad glavu. A vidiš tamo. Baš Dani. 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 Intervju ba. Ajde malo. Vlatko, vala Makse. Snima. To je sve na Facebooku bit. Roda ide da snimati. Ne moramo. Denise! Ajde, mora. Davай, drži ga. Češ što pali krenalo. Roda, moram biti brz. Prije nego što je. Okreni. Den se obrani! Deno! Ajde, Den se! 2-2. Barbariću, nemoj promašiti. Ja, Denis, na sredini stane. Sredina, Denis. Biži tamo. Rode, vi će ti ga zabiti. Denis. 3 penala se kuca. Denis se, obrani, Denis se. Gavrana biši. A Denis se! Saša je sleđen. Lobo, ja zabij ga. Dobar snim globa. Ovdje je promašaj. To! Smotati. Bola Roda zamalo je bilo, zamalo je bilo. Ostani. Ovi će popoditi. Viš Gavrani. A Denis se! Tebe, ti broj. Gavrani biš. Žilču, gol! Makse. Ajde, Vlade! Gavrane! Biš. Brani Gavrane! Biš. A Gavrane! Biš. Gavran! Ade! Anđelko, gol! Koliko je sve su dosta zabili? Ma svi bole. Ne vereš mi sad. Pa nije dobro. Den se brani. Dens. Biš Gavrani. Neće Dens. Ja sam sprema na šutu, taj mobitel.
Vada, vada, vada. Vada, vada, ovo je. To je slično što bio. Davore, ajde. Ajde, Davore. Gol! Deni se, obrani! Ti snima ako obrani. Deni se obrani, ko vole. Obrani ili dobiju? Deno, majstore! Po sredini movi kuca, Daj, Neka. Davore, gol, Davore! Gol, čisti! Deni se obrani, dobro. Ajde. Deni se. Ti da mu daj loptu. Snima, bo. Ivane. Iziđi. Ajde, šta ti ne? Ajde, ispusti Gavrana sa metom. Neće. Neće brani. Neka Gavran jednom. Ajde, pucaj! Gavran, idući ti brani. Što? Ebe, vejno. Pucaj! Ja, očaj. Gavran, ajde jednu. Nije bolje brani. Ajde, Deni se.